And I'm 23. Age 23. What height no bit me one? Thank you, Nana. Pejamuna mentioned. Dano Kakra. Now say why we are 18 feet. We are 18 feet. Okay. What me can brofo? Nana David. Until brofo. Kasabe panat. Nana metin fancy. Olebe. Je sais pas peigner, je sais pas peigner. Hey! Komfo neno. Jiwani. I can't afford him say you so timid. I don't know your office. Oh, I'm not your office. I'm going to be coming, my man. I said, oh, we're watching. How? Oh, it's a mutia Kevin, one yard because me cousin Kuni Panamra. Now, who man a witch name? A bassa as I would delay the moment. And sending link. Okay, I reply. He is not dead. Hello. Good afternoon. Tenase. Now, baby, I'm ready. At the right place. At the Oko Bank. And I Komfo the same Kenya Hana come now. Now, when you know now, I say, I'm a man who say, I know. Oba so be ka fun ana. Debut. Open moi. Open moi. Enti na bai. Na ne problem dey say kasa tenten. Se bia na bia me mura baby papa de. Enti oba ye no amete office ni. Eno na ye o mama. E dia na nka wo expect. Sa Komfo de se nka mo kwaye. Omunne mwa ne gubo. Na ha wo de wo she de ye me na kakra. Se nka mo de nka mo titin so ano. Ati kwaye. Kasa ko ma jona se mi jai. Ko se ya bit mi di bibirant. Na no so ma ko. What's the end of now? On anticipates because you can see children say, "On baby, I will be free." But sister, meet me in the water pa. Just say, "Yet, the pump for tire." Oh, yet, tell me don't go consider baby. Who you must say, "I'm greedy and why?" Say, "I'm can't hear fetch me." Now, the pen will be come from the actual me Komfo College. Who be come from the actual? I'm in the office. And now we are on Madam one. And then your mamma ye. Then ya mama ya young concentrate on what you know, mobile, motor flash screen the ball. Ah, me were good mood. And let me the transfer cancel and it's any pen myself. Then person no be no problem. For fantasy and say. No fetch me, some anka say ya. Kasa. And they say, me name kono na wo Canada. Na me kona ba Ghana ha. Na metiti wo ensensem bi me wo like Canada no the things be say me kunu no baby ehye ho ene ma me tu ana mo ba Ghana me dru Ghana so a ampa mani kono no kore na se be ma no afọ ba foforo ene se wo ken ama oba na je be ma na boso pia na me yonku bi na te se be na nanti a che kakra ene wo chere me say o Komfo bia o ya ade pa yi no betimi abame ama metimi asa agimi kunu na me kunu de me do ne pa o nana do me kunu no be so gine ma me wa no baby gino nana o baby gimi kunu no me wura koma to ye sabi eni pa o kire wo ha wa anya wa bro ko sisa me nko amene Komfo College the only Komfo amene abuson for was apie Komfo am near moti and me Snapchat. Oh, but so we are not moti and we FaceTime. Any Omokasari had no smakasari home. Oh, problem we and sons and ananom.
kosi se ya yesa case we bia ma solve case we bebre entinya odi we ene bebu ma bema no baby biara ya twene kra akwa kura no me eti ama se wate na je mame me boa wo na se no wa kwakoye new customer na ansa na moti ya no ebe je wo nsam na to no etwa se me scan no na me fax on nsam e ma wo mo na onso be member se de be ya so mu bogra hu no mo so bo ama wa obotimi aya ma enti no edinka no tini wuti na me scan wa hwe camera ni ma me hwe camera ni mo wa tini wuti kakra mami tini wuti oh ani se me mama wuti ni etenta manage straight manage me twa manage straight yes they all smile yes they all jeje dem kakra wa puati wa beti kwa kire dodo oh sa ya ya de na to boy ana pita kakra wu twa nso oh fe was kakra fe was peja wa no soro e cost too much yen intermediate na yeah managers oh managers sa wo yes sa ma pita ni twa ye dene managers are yes stable mama hanka mi se sa akonfo no mebra emfa pressure cancer mu no na adwuma no ekọ nanim enti no afi na sese me send o information ema amotia no mo hyase edima o enti no ofu name yesey nana me full name ye Kwansma Q-U-S-T-O-N-E Kwansma Ufri hen ana me free Bron Ahafo. She come from Bron Ahafo. What did you say? And I'm 23. Age 23. What height no bit me one me? Debut nana. Peja mo na me hwade. Dano ho kakra. Now say why we are 18 feet. We are 18 feet. Okay. What me can brofo? Nana Devi. Onte brofo. Kasa be panat. Nana metin fancy. Olebe. Local language olebe. Okay, afi mame all right. Nti say akontum ho ana wo meboa. Nana yo. Wo adwuma bi wa ha na. Debi nana, me kona enti na me bae. Wo kona enti na wo bae. Okay. Me pa chao. Bo, for password, account password kusuma. Nana. Na we are tin fan setting. Me pa fingerprint ni nyina. Ifetin ni. Okay. Okay. Yeah, press a link in a befa why. Nana. Link in a befa dia. Befa we are lucky. Oh, please wait. Enter kakra. Aba please wait. Afa. Oh, nice. Meura. Afi wo dada. Sisi wa ba be member. Na de wo ho ni say ansa na message a process on. Me hia 4 passport picture. Wo di bi bai. Nana I be bae. Oh, passport picture. Nana I be. Wo di bi bai. Debi nana ma fe biama. Wa am fa biama. Debi nana ma fe biama.
Anyway, you try you had it. Say me you travel near Fanyama. And in an Okay. In here for back could be 20 Ghana. Why? 4 passport picture. 4 passport picture. Back could be 20 Ghana. Why? Other Roma. And you know. Nana, you be out. You can see me boost our sound. Never Casa. Nana, fancy notebooks, HSA. Meuda wakasa. Ni we are same penny for so busa for nyira kwan. Waka me you ano. Fancy eniema wo huni hey eye nipa meku wo. Nana enku mekuno na meku dia medole pa toto. Me nkuno. Na emom no wo mu a, wo mu best gin na no mu a wo mu twi ye di ye no. Ni ye nso ya process ni ye ku. Enti se de ye ne wo be ye ye ne wo be hyase yi. Na wo kire se wo ye smarter. Na ye nso so ya ye ho adwuma. Enti ye wo din bi wo no ma me fa na me hwe na wo de ka. Na wo pese wo kire me se wo ye smarter. Na me ku. Tano kra de me frɛ wo kra nso am ya wo se dia me ku. Me asa me mfa me pɛ da bi o me nya de sa. Oh, me kom ye o de me nim ubu se wo ma me ku mo kra me hwɛ. Me nhyɛ nku bi ampofiri mu da. Me ku abra woni da ho so. Me mo ya wo se me ku. Se eno no che se mpako no. When ni bo share so. Ayo, nana me de me di me pese obeku me. Me ni problem. One ni so kra me de me ni problem. Enti no. Sorry na me twa picture why. Me pacho, regional is same why. Okay, hand your white. Mr. Okowachi kakra me pacho. Asa utia ye kese wa adi ni made. Me ba wo bai. Ni ho de kwase utia ye kese wa. Facha mi why? Nana mate. Ho de ko utia ye kese. Me pa cho smile why? Fe wo se kakra sister fe wo se me pa cho. Oh, why da wa no from na be bo busu. Katu na tinu wetima me pa cha o. Oh, say ma di me nso e. Nana, na wa mama bresi. Opa, obetimi akoma me. Sa wunya botre dia obetimi akoma me pa cha o me de me ye madwuma me pa cha o. Sa bi o me nya ni paketo ahwa abodi na gu honom. Akomo aho abodini ena magye me to menya ni paketo me wo certificate e wa akomo ya graduate me e wa akomo ana ko se twa de ebre o mudo ai sa na ye adwuma no why me pa chao you ready mama why get ready. We are sure say wa na ba hai. Wani mu ani. Ana me a me ni masesana. Pa. Ade be ma nim na hu. Esene be ma. Smile kakra me pa cha o mi twa. Again. Me pa cho betina sma no ai. Me da se. Intino say me wie ma je information nyina. Ubetwa job card ni 50 Ghana. Ye pese ye hunu say yampa. O ma ye nkoye adwuma ho. E na afi nso workmanship no. 3,000 Ghana cedis. Ana sikana kwa de nya problem. Se me nsa be kamukum. Ene hia. I'm in type of money no be problem. Money no be problem. Says woman. Money no be problem. All right. Okay.
Entino, na me kase. Se me hwe, me ba o me pa cha o. Amene amoti anomon can send me. She says money no be problem. Me pa cha job card no. Me ma was kakra na. 50 Ghana. You won't be so waiting. Anyway. Wasum gazi afiti ko ti ama mi wa je fie mu e. Yeni. Pacho me dia shedro ni wa. Enunti mi inside. College Komfo mi inside. Ajeda me wo. Me ba o. O se kwans ma ho. Yeah, me inside. College Komfo me inside. Ajeda me wo. Pia eko enti no sika ne nso de obetua to your accounts ko si se no de abosomfo e ma me kwan se me mfa me nsan so sika nti de meye ne se de my accounts number no ma wo na wakwa kutua to why hiti account na ye best signal na won so ya shasi ya chiro process why that's what's up ya sabi me pacho medical no kan 3000 last year no and that is why na me on say akomun te say de ya na mokoko baabi no e fixed price so was minim oba no so I secretary no the book ni ma ye kun obi 4000 yes ayale a 6000 and I yaji kuna ma 3000 na oba na o ye ne den oba na do mensa so mi kun no so no de wusu kun na ho hia ento no de se de ye bo bibia gu ye be bo bibia gu oba ne be ma ni nyina ni so ama be ma no ababa be di unsa anya sa na wo pe sa na me pe oh to me adwuma ne ye de waso ama ya sabi waso be ya sabi nana no be ya sabi ene no sa this we wie adwuma na sa na mbusi kana mawo ah this we wie adwuma na sa na mbusi kana ah wo ma mo ne mo office me ma wo ne mewura me ma wo ne anya bia na akom wo na akom enye me na no na nya na akom a wo ka tam sa jese mawi ansa na da bi o memfa utiri so na pampa so na mfa ka akoya adwuma na me ko memfa fo se me ma ka me dia me pese adwuma sa tuwe bi hwese wo sa kasa kitwo hwese de wo si anwo ansa na jese ne ho ama me kra nkaye me pa chawo ene na na sa adi wa anye ni ya ene me ma bosi fo ncheme unkwane ni pa oba konfo so a wo yi panyi ya no unkwane ni pa kwa akom so a wo panyi ya no e de no wa mo twa wo de de wo ka sa kom da fo mana me kwa akom school na we na won to abro chiri woni mun tampia ma ji wo machi amoti ma bumi ansa na ye be shama akom to me na mesiro fache me na nka say ya fache me mo ba so ne so a ya mo fa ho brase na mo ko baabi kokotokoto fache me tunya bi adwuma na bia na bi no so di adwuma wo me nka sa bi so account number ni na mate utua tuma ye benya link no mate ye nya ye hiti account ne pe ye nso ye be frɛ mate ma tro me number ni nyina nso agu so enti me ko dru ya me send this kana wo send ya frɛ ma me hu so send it mate why wo frɛ me ma mfa WhatsApp me why ene mo dru a chiro abroche fa de no ma no ye mo pele sa se me ko na ha ente sa ene wo ko ya che chi ya grade ni ma bebre enti na se ye nyi sika wo ye nsem no ahonhom no nso hu se ni ma che ye pepale se magana so ye pepale sa ma ko adura konfo nyina so eno na efo ana Baby o wo kan bo so asem ankasa me kan ye minim na ene aduru sa why aduru sa enti no wo betua ne tambe
me ko ya me tua mate nana me so ka me ma part payment half ai obaji eno no nya ba sa wo kana sa dia eno ne yati ba se bi osi mo on sasa ketu abi no ene nke beto na nka yenye aju but half dia ye wia na ya je half why I hope so untimi kura ntwe ni wo hwe buku ya last week nipa be kun mo nko adi ne wo me pese me wu pese me ne me kurotina no problem enti no na nanom nka na yi hu so ne esa accident me twem fi wa kwan what it me sro ya aka chi de odi ho ne se onye no omla na me o meeting mate nana me ko from you why nana me fro o konso nhwe wachi why na mate